Ili šta si trebao? Ovako, Mustafa, došao sam da te pitam na tebe, da li je to istina da si ti zadužen od zakona o rasnoj seksualnoj nejednakost u Sarajevu? Da, lično Heršiling mi je povjerio tu operaciju. Joj, Mustafa, odlično. Došao sam ovdje da prijavim jednog pederšina. A jel? Vaso? Da. Vaso Miskin? Da, izvolite. Crni Vaso, postoje ozbiljne optužbe da si prekršio odredbe zakona o seksualnoj i rasnoj nejednakosti. Šta sam radio? Trimo si ga uguzove, eto šta si radio, hapsi pedera. Ama nisam peder, ljudi, šta vam je? Ovo je nesporazum, nisam peder. Gospodine, evo jebte me ako sam peder. A jel? Pa ja, Ajde, nisam. sam ćemo to raspraviti. Ma stvarno nisam ja, nema veze s tim. Ma vodi govna. Ma ovo je greška neka. Ti si greška prirode. Dëgjom, se unë edhe ti jena shqiptar, kjo nuk do me thonë që na do të me konë kondër kralli dytë, si ja po më kupton ajo. Çfarë do me thonë s'ka kjo? Rugoba. Agimi Rugoba. Šta ti je, Mustafa? Šta se ponaša kao da ne znaš? A znam, Rugoba, znam. Ali nisam znao da si peder. Molim? Albanac, peder. Te majku. Pa ja sam mislio da vas i Crnogoraca nema pedera. Izgleda sam se dobro zajebao. Hapsi govna. Mustafa, pa ovo je nesporazum kad ti kažem na tebe, nisam ja peder! Njesperezum. Daj smislite nešto originalnije. Tačno čovjek izgubi volju da vas hapsi. I šta ćeš ti sad guzovati kad dođeš na Kosovo, kad saznaje da si peder? Ima da te nema. Bolje da te nije streljao. Pederi. Rugoba da je homo. Iznenađen sam, ja sam mislio da imam nos za to. Mirdita, lepo vas je vidjeti. Ko zna, možda se opet vidimo. Možda da, zašto ne? Ko zna? Pa sine Vaso, stvarno ne razumijem u čemu je problem. Što fino ne priznaš, jesam, peder sam, imam tu G tačku, šupku i fino se raziđemo. Što se lažemo, majke? Daj priznaj. Fino, reci priznaj, hajde priznaj. Priznaj, čuješ šta ti kažem! Ma ljudi, nemam što da priznam, nisam peder, ja sam vjerenik Azre Frlj, Hilmine kćerke. A je li imaš ti neki dokaz za to? Ma ne znam kakav dokaz mogu imati da sam nečiji vjerenik. I šta sad ja trebam na riječ da ti vjerujem, jel to? Mi tebe treba da vjerujemo na riječ. Pa kako mi da znamo jesam ti to ili nisi? Pa treba da znate jesam li to i nisam, eto tražite mi dupeta. Ja vam ga neću dat, ne dam. Ako te sad samo... Ako te upalim po toj njuški. Al Hitler, Heršiling, otkud vas kod nas? Pa morali smo da dođemo do vas, jer ste opet napravili grose šajse. Opet ste greškom uhvatili mog štićenika Ivicu Naguzića. Pa to je prešlo svaku meru. Stanite, Heršiling, niti smo mi napravili neko veliko šajse, niti smo uhapsili ikakvog Naguzića ovih dana, ili tako, Gidra? Tako je. Možda niste Naguzića, ali uhapšena je Ana Vucibatina, je li tako ili nije tako? Tako je, Ana Vucibatina je dole u Prdekani i znate šta, opravdano sumnjam da je ona ova jevrejka Rahajla koja. Kakva Rahajla, to smo bili mi, išli smo na maskembal, jer Zulufe puštam Pašiću, maskembal. Verstehen? Bojim se da vas baš ne pratim, koji vi? Znate šta je maskembal? Moj štićenik Ivica Naguzić i ja smo išli na maskembal. On se obukao u ženu, obukao štikle, čarape, haljinu, verstehen? A vi ste ga uhapsili kao neku Vucibatinu. Je li imao fino ausweis piše Ana Vucibatina? Maskembal! Jel znate šta je to? Jel može da uđe u tu vašu glupu bosansku tinteru? I naravno da imao ausweis na žensko ime. Mi Nemci i kad se maskiramo, vodimo računa o svakom detalju, verstehen? Hoćete da kažete da je ona u stvari on, da je Ana Ivica? Samo oslobodite odmah Anu Vuc, odnosno mog štićenika Ivicu Naguzića, verstehen? Jawohl, Heršiling, jawohl. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Faso, pa šta vi radite ovdje? Heršiling, to bi ja volio da znam. Nesporazum. Hoćete da kažete da znate ovog Vasu? Pa naravno, pa to je zaručnik Hilmine kćerke Azre. Eto,
Eto vidite da sam njen zaručnik, nisam peder. Znači ne mogu biti zaručnik i peder u isto vrijeme, to su dvije nekompatibilne funkcije. Jeste li sigurni? Ne pravite budalu od sebe. Pustite ovog čovjeka. Dobro, dječko, dobro Vaso, drago mi je zbog tebe da nisi peder. Dobro je da ti je došlo iz guzice u glavu, znaš? Ajde sad, furaj. Ja vam to od početka govorim da ja nisam peder. Ali znam ko je u ovom gradu peder. Molim? Jel mogu ja kao savjestan građanin ovog grada da vam kažem ko je ozbiljan homoseksualac grada Sarajeva?